Svake godine kraj Mirjaninog groba njena sestra Jelena Dragović, koja je tada bila teško ranjena, postavlja isto pitanje. Ko je odgovoran za napad u kojem je poginula njena sestra i još 11 Srba, a u kojem je povređeno još 43? I zašto nije priveden pravdi? Odgovor na to pitanje 17 godina ne daju nadležne institucije. Mnogo je tužno biti Srbi na Kosovu i Metohiji. Toliko smo obespravljeni, ne postoji institucija, sudstvo. Čak ni čini mi se ni dobra volja da se naše žrtve, da se naši umrli, da ne kažem, da se za njih nađe pravda. Ne postoji neko ko bi pokušao ili možda i postoji, ali mi uvek udarimo u neki zid i onda za nas nema pravde. Jedna od preživjelih putnika iz autobusa Niš Ekspres Gordana Đorić kaže da iako su rane zacelile, ostaju duboki ožiljci koji podsjećaju na taj užasan dan, ali i na činjenicu da pravda nije zadovoljena. Stvarno je teško kad izgubite mladi život. Ali je još teže kad znate da nisu pronađeni vinovnici tog zločina i dovedeni pred lice pravde. Nadamo se zbog duševnog mira koji ćemo svi da osetimo kad znamo da je pronađen vinovnik i kažnjen kako treba. Pravdu je danas zatražio i gradonačelnik Gračanice Srđan Popović, koji je sam doživeo tragediju, ubistvo brata Dimitrija. Insistiramo da se nađu krivci ovog zločina. Mi moramo da istrajemo na tome da se ovaj slučaj obnovi. Ovo nije samo pomen i ovo nije samo obeležavanje. Ovo je i dokaz naše istrajnosti. Pravda je ponekad spora, ali nadam se da će u ovom slučaju biti dostižna. U crkvi Svete Petke u Lapljem selu služen je parasto za sve nastradale u miniranju autobusa u Livadicama. Stradali su jer nisu imali prava na slobodu kretanja svojom zemljom. Stradali su samo zato što su Srbi. Njihovo stradanje nije i ne sme da bude uzaludno, već nemi podstrek i podvig da opstanemo i ostanemo na Kosovu i Metohiji. Pre 17 godina je na magistralnom putu kod Podujeva dignut u vazduh prvi od 5 autobusa iz konvoja kojima su raseljeni Srbi u pratnik fora išli u Gračanicu na zadušnice. Vinovnici napada nisu pronađeni. Jedini osumnjičeni, Florime Jupi, oslobođen je optužbi od strane Vrhovnog suda, iako je u prvostepenom postupku bio osuđen na 40 godina zatvora.